Christ, Erade me da wase, me show any munyam ne day so mama kwanya se me ne wo ma emekasa. Mistra wadom wadoye ene mobruhu. Me di me nim nyansa ye de kasa Erade. Mistra se be fa me mu ne kasa kira wo ma. Jesus Christ. Mama ketre meja, ketre me mu apai, eje dar mfimfini. Ametumi di adana obonefo adwene ama wo Jesus Christ. Me da wase ene day, mistra se Erade bo me kra ne me nipadua ho ban. The more protection enye kese e wo me ne metiefo nyina so. Pam Satan free won ye nchen. Nebeka sachre di beti me da wasese de day so wodi nkunim e wo Jesus Christ di mu amen. Therefore imamu nyina akwa ene so ye Friday ene ye da onyankopon asiesie e di ama menu mienu ketrema da bodwi mu moje di mu fusane e kire se onyankopon o bibi papa e de maye ene me no baba be di nkomubiem last me ka kire mu se me da ho ene ma me paper topic ani actually gusu ne say me meka sanchere youth omo ba e fa aware ensusu decision omo be taking ne omo yem me nkokasa gidigidi nti mi gina o ye the blackboard simani na me se blackboard me ye dey me gina ho eni nti wo de so focus yi wa yem fato ho ma be wo blackboard nanim. Actually, me say, this is what I want you to do. And I came here last time. Ebe kasai, minimiye pase, so abapa, di uti biya yenshira. Anko one place. And then neso, mababetanase. So say, minim say, if God wants me to stay here, or He wants me to do all, I don't know. But me kasho nyame ni munyam say anytime two things. But also about end time. I have to preach. See Yesu Kristo esane wosane woba ntem okutana kachia de bro bia se di nyumate. The next day no so ye no about the second coming. And also mean treaty eno. And intimi me can one side and be done with it. I was some samba bium. And Miss Amber can the other side. Nekambum neyepe. Then I'll move on to the next one, so or Sunday mommy about his coming again. Say nipa fi se o Maya, he is at the door coming. Nti assignment I dear mama honam tenden. Ame no bekasa. And I have people who confront me also, which is I know the fatonche then found. The actually me say men kan no na me no eba ababeka ennesusu ti mentina mo mitiri mu say me bekasa kiro mintini mpo mintimi me bo misirim say me no bekasa mintumi because onipa ntumi nye bibi agese ye de frusura manansa sana me pese obi bia te ase enye fem ntina mtia enye obi ani madum ntia me di suro ni ahopopo ye mekara nkonje omodwuma me no obi ani asem so what you say nti me betena se ade onyame hye me se menye no se ebe kunkura meye yes se be wo se pin I'll do it se me kan asem na mana wo se to ne be jo wo nkwa afri wi ase abanyame mu a e ka me kire me nada me mfansi so what you say ena se bana ye two people kura e se bebi amenti ase akogina no say if we focus on a lot of people yin to me kan correct ni yin to me so nyame adwuma eno na ama nipa bebre ha nipa bebre but they don't know they fish for audience ye pe nipa dodo ye pese nipa say hwe ye pese nipa say hwe ntubu na de eni kwan so woye no wo de pe nipa ni madom eni munyam ka unyame se wa mama nya sa de no ho ntiase se no do not go there for a lot of people debut. Because if you ba say dey no message how dey by save two people. Ye juma only two people. So what you say? And then you just nipa no you be gina ho anza na waka onyame tiri mu pa kire obi. Eno na eda da nipa say no. So what you say? Eno na ha nipa say na wo sori a na say chese ebinum ni binum koreko. Na me ba no wama mehwe me na me ba wama mehwe me na oba ye kura wan comment na oba ye kura na manfo they were fishing for a lot of people
wabra asɛm na ɛba no obi wɔ hanom a ebi kora nya wɔn nti na asɛm na ɛba ɛno na me ne me mai puchi na me ka kyerɛ wɔn sɛ ɔsɛ onyankopɔn se bebree no wafrɛ wɔn bakakra bi na wayi wɔn ɔsɛ many are called but few are chosen. Think about that. Nipa ne gumu yu asafodi but few are chosen. Onyame what the go timidiade we example ma me see Lagos omo ade bi omo hwehwe they call it Lagos. Nam so won see ihwie Lagos go bebre a that Lagos that you see onyame ahwie ye go bebre sa he's coming to pick or be pick and choose. Nti no se bebre na mafre ba kakra bi meyi won nti many are called but few are chosen. Dodo ne baba bi go ayu ahweme no ehunya di obeti asem no de be ye adwuma no nyankopon be nam so ama ne nkwa onu no wohia Facebook a wonyame wana kra wa ha ewi bire wo so woje won so wamfa ya metra me yankasa nkofo bi e de wagadrik e hwim san nkofo na fi wonyame na ase enti adwuma ye ne Facebook ha na enye kwawo enye kwada yes adanse ye di ekire na hwim nipa so firi gem enye kom nti mesuo bibie hu se I don't need to some betna say I'm looking for bunch of people say me nipa dodo na che no wo betuma nya nipa dodo bebre na sema wo kana nti abanim emwa wo bia adanse ye ni ekire emwa eye nwura so what you say sa netie heniti mesre se obi bia wo nyame di asem be hye no enya wadwe se wo peni wo fish for a lot of people oba nipa dodo bia wo bia shase ka wasem ena nya wadwe nso se asem we de mami fansie e deserve se nipa dodo na wo se wo mutie nti mami fa secret we entie na menya nipa dodo a mayi di ato ho no enye sa na weke nti we are not sitting here say pe nipa dodo because menya nipa dodo ntua meka o emma misika na me kra me sa kan local language no se nipa dodo no kra sa begu anu ma obi am fa me ho heaven seekers for me frame se memra because me ankasa me ntebrofo so what you say na me ni gide me ye no so what you say na me ni me sha somade ni bi ani asem I love them so much but me no bi ani asem me so me ye me kra nkwaje ho adwuma me ye de asoma me pepepe sa pepepe na me ye nti ne me se mo mfra mo mra nte na mra emie ye Bible ni enko Proverbs your Bible no Proverbs your Bible no Proverbs in she bibia se ansa na no mame no start bibi wo Romans chapter 13 verse 12 Romans chapter 13 verse 12 or say the night is almost over and the day is near so we should get rid of the things that belongs to the dark. It belongs to the darker. The night is almost over. We have to get rid of it. Isumu niema beya ni kuta ya. Anajo kone wiye wasi ijai sumu niema na tochen. So what you see, isumu niema beya ene kuta ye. You know become wasem. Wasi and take the weapons that belongs to the light. Take the weapons that belongs to the light. We should live decently. We should live decently as people who live in the light of day. Wild parties. Ebini se obeshia obi ewo club. O party nya party no kwansa ka ho. Cause baby wo hono na wan desire untimi nwura okra. Chese ye kase bugi kura nya dia wo bugi. Wild party ube wo na wo fe wo chese wo party Bible dey say yan kan say anajo ne ko na wie yo so what you see nti sumu nie man tugu ntem run for your life was a drunkenness it means she shan sem bia bi ni abro ye twitwa bi bieja so what you see alomu bites ni ye twitwa sa niema we yi niema eyi sumu niema sexual immorality so what you see adwaman niema emfata Kristo sa niema we nyina yi sumu niema was a promiscuity security
Thank you. Rivalry and jealousy cannot be part of our lives. Instead, live like the Lord Jesus Christ did. Live like the Lord Jesus Christ did. Lord Jesus Christ by no practices sexual immorality, no. Drunkenness, no. Wild parties, no. Obey jealousy, no. He didn't do all these things. Until we have to practice and Jesus Christ by and forget about satisfying the desire of your sinful nature. Forget it. About so be satisfied desire of your sinful nature. So what you say? Sinful nature e dragging kofo koye niema enye. Eno na ati adwuma na wo bokro no na wo ye diu na wo ye niema ensem fata. So what you say? Na wo bure dwaman se de be ya wo bi sika. Adwuma bi wo kra wo bi kom yese ma yam fa wansa o se adwuma we de ma manager yam fa me adwuma yi efiri me nchen kwa esame ho ko wo me nya adwuma bia because me wie university. All these things. Say was see Jesus Christ. Sa nyema ya mabobo so nyina yisumu niema. Sa abri ewiye bremu e was ye tumi nyina tugu. So what you see because anadwona ba wiye. Han ba be yi no hodi enche. Eninti etwa se isumu niema bia ye tugu. Anya sa we will be in trouble. Jesus Christ obefa wo ma wo mo se no. Ntina sa Pentecost for to wo monyom. Ye bese no say Yesu Kristo nyame ba no ba. Ye ni no bese. Ye bese no say Yesu Kristo nyame ba no ba. Ye ni no bese. Ye bese no say Yesu Kristo nyame ba no ba. Ye ni no bese. Nesi ye no bese dia. And you know niema mabobo so ye sumu niema yi. E wo se nipa da sani a wo pen kwagye ma wo kra. E wo se tu ni nyina tu. Nsa bro nyema Kristo ni. Edwamammo enyema Kristo ni. Wild parties enyema Kristo for. Because before nsa no bi betumi a party wild wo be ye wild wo ne party. Ebinum di wi ni cocaine na ye tramo. I was soon to me daisy na ban and so to so before. And son what my and niema. And son what boshata wale one asafum. So what you say, and no no see you won't free some yama winning. And then me too many. I'm sure your man tia almost so this time. Na just say, na me yam shishim. Because me should be beer. Life na wo mo twisu no ebeli di wo mo tua na makoma je me periperi enenti ne me ni Proverbs ebe ma wo futuo kakra bi o Bible no ko Proverbs ma me pa Proverbs chapter 6 verse number 16 ebe kind bro from me me bi atwi o say there are 6 things that the Lord hates, even 7 that are disgusting to him: arrogant eyes, a lying tongue, hands that kill innocent people, a mind devising wicked plans, feet that are quick to do wrong, a dishonest witness spitting out lies, and a person who spreads conflict among relatives. Amimi chi nso na menkan emebusam na me no we we ene ebetena emebusam hapa anti bi o Bible no ko emebusam brofo no beka se Proverbs ko chapter 6:16 mami emebusam 6:16 emebusam your Bible ne ko megusam 6:16 o say adie nsia yi na Awurade tane na de o say na de nso na eye ne kra achiwade eni a
etra eninton takrama asede eni etra eninton atro takrama thank you ensa ehwie moja edi bim go akoma edwene musuo adwene enan a eye hare tumika ko bone mu ose adansikrumufo a ohu atrosem ni de ohye enuanum ntem takra wojem misasi English no so ose there are 6 things that the Lord hates, even 7 that are disgusting to him. Arrogant eyes. See, because we will be any tran and in tongue. Uchimishi obi wasi, akwa we say the near tran and in tongue. Me, the me de identify will be an tran and in tongue. A brand here. O yini tipa half currency. No pay boy neda. In your com. Ebinum kura timi tete e di blade si wo mani achi echiche nwinim saa na ayete se dame no na wo ho fa asomade Bible akan wo Deuteronomy 22:5 so oba nhye berema de na oberema so nhye oba de wo behunu na asomade na hye na so owie no onwie wa yiye tattoo hye gugu ne ho owie onwie wa twetwe ne boxer ne pants hye na wasa bet ye de boye sisi no ono de wachichi to ne to no wo show off ne boxer shorts na taade no wode nam SSB mpreduasa wakot wogya na nan agum empabo ehye no ne se de wode ne nsai ikurukura ne ba mamu na mo a ekire se ne ni etira ne ni nton so what you say say nipa ne ni tira ne ni nton mu ade say nipa no wonam e wa America na police hu na no wo border suspect Saka ye wi na ba wan hwe ya won ni bedi kan border suspect because ne ye bia wode nam ho no enkire wo bia wodi ne huni so what you say sana mi hu si yeso obi ni atira na ni nton sana mi hu no o sanse a lying tongue atro ketrema me tuma ni ye mranti abai entropa chese what me din tro si abrusan na no ketrema utimi de dada baba wane na wo miensa no wonye no ho ade na ne ketrema idi atro ma wo dwene ho a wo nti ase Saudi agora akola abramtie 20 years ebitimi de ne ketrema ye dada mami wo di 50. Yes, that's how powerful it is. Wobe dada uma wo dwene ho a wo nti ase wobe dada o ama wo de usika wa pegu na koto range over mane dia dem because we could atro ketrema wo de be dada o ma wo yi wo ba bia enyi wo de ne ketrema be dada o ma wo kofa wo maame e dan wo pepes akoton dan so what wo be kokoton na wo dia mam wo kuta atro ketrema nyekom so what you say what you say the ekwan odo be faso no before nsa na obi hu se what to amanemu no wa you fimfram so what you say what me de ne ketrema isi amosan nso no won ankasa woni babida okay most of them are so good about all these things. So what you say hands that kill innocent people sankofui ena nam wiase afefede ne niemanti otumi de ne nsai ekokochi obi a wonim hwe onye bone etimi kuno epeda ne ti ekokodi ne tira no e de koje sakawa. So what you say otumi kochi akola bia wo ko school e de ne ko sheda motom e de kotokuru sini minim itwa ne ti e de koma malam so di pesikaduro mrantie ibio
ni di say jumana me bobo so satan. Was it feet that are quick to do wrong? And Naya and Nanti epentem ekokoye bone. Ubitimi Nanti ekokotna baby. Eye eman ho ya ha. Edi wonim eko Nanti kokekan sem ko ye bone tia wo. Obi de na ye ntentem edwane kokudue bibi wo fie ko ye niam bi ensem fata. Wo de na yi Nanti man ho ya hare. Mani ko pida wadi bi esom wo. Yes. Nikom. Was it a dishonest witness spitting out lies? Adansi krumu ebinumu ye good asam no woni ho hwe. Obeba bi gina ho te se dia asam no ye ka no wo. Obeba bi dia adansi krumu atia o ye de wato. So what you say? Di wo ye obeba be kan. Obi twam tro me no wa ye pe. Ebituma send you to jail. Ebituma ye you di free djuma mu. Obi ebituma gu oba ye mobo. These people, that's what they do. Okay? Nene, me beka wasem. Me wie kura. Me no beba beka sem. Me do 29 na. E futu a. Ye de ma samranti ya ensema makeken. E wo hono. Was my son, obey the commands of your father. And do not disregard the teachings of your mother. Fasten them on your heart forever. Hang them around your neck. When you walk around, they will lead you. When you lie down, they will watch over you. When you wake up, they will talk to you, because the commands is a lamp. It's a lamp. The teachings are the light, and the warning from discipline are the path of life, to keep you from an evil woman and from the smooth talk of a loose woman. Emranti bebre so ni na ho this time. Omoni na ho. Obi o ha wa ba bedra buchira ha. A wotia na busu mutumu se ono nko an ya sene ne so won kwa buchiri aba bedra. Otumi to ne bo asem oba e de ne ketreman e da no emma ne djuma wo beye wabuchi nyina ikuwie wo ba no eso. So what you say? Bible ya ne sakan e wo hefa. Bible ya ne sakan wo se hefa mpo na be ma dipa no sin. Menhwe. Hefa ne ma be ma dipa no sin. 626 wa na. Mebo. 626 mebo. Me papa, me tumra me be chiro si me wia. 626 me papa. Ose na wodi oba adwamanfo nti na oberema di panu sini. Oba adwamanfo nti oberema di panu sini. Ni nyina ne se na ade kakri kuta no. Onam se oba adwamanfo na ne katrema ne nano echi se wo nti ema oberema edi panu sini. Ni nyina ne se na ade bi kuta no obeji mama no ama ono na kodako ebebre si. Yitumi ma wo bi taxi oni hwe ya ma taxi ji kotwi no wakofo oba osusen no wo ye adwuma no oba editifie no wo yusu wo sra wo to provisions akese enku ayedi yusu Brazilian wege enya komo wo no ankasa wo sori agise yokogale no kokoto wo mu sa na obefo oba na ose akua me befie o mbefo kodidi wo de ne kotena ba no oba ne kire na ma wo pe wo wie no wo ne tie bia na ho no ne pia nam ni nyina egu nanim no wo di no aye hyerepe na boyi e de taxi make say air condition kura nim ewia bansam ne huguri no wotim no nam obeye dwuma saa obewie ne sika na ko wie ababawa. So what you say? Because one kasa to one tie na ne ja futuo. A futuo bi ni won mo ye de man no abrantie no wutie ye.
ni nyina ne se n'ani atra n'ani nton eni nti woni ahobrase akoma na odi aba betie na wofo afutuo na nka mpese wo twam na wutufu a ofa bi di abɔ ne ntoma no oni woni asem die waye no ho kura kyerɛ sɛ wonye na dwe so wo betie wo woman of God wonye na dwe ne ma me so wo betie wo akosi tena se na me no nkasa saa bere ye wo mu maye wo mo bai wo mu yesisifo eni ma bi o mu ye ne nkonkom o se o ma me jai kolosem na wo ye so what you say sa suma ma bosi e maybe the big di meme bi ne meme bi so di bi di ba oba kuhia be man den sinkrania oba kro wo mo brada e bra wo mo bi da wo kuhia be ma o ye den sinkran wo mo bi because wonim won chia no to no akone me kam kire wo no nya fe na yesi oberima papa bia enya ade say adwem papa e ma ne yiri oye japade e ma oni uni asamo oni ni sika be wi petashi won na nyina ho so be yi bibia ma no ma won fa ho wo pewu na won wakoda wo pewu ene wa ye bibia ma won fa ho won na nyina won ma da chi won fa ho so what you say nti sai nipa no wo di na chi ne se wa nye careful woni be ba ho so no kiyoso kora wo nya bi no watem the same as wo ba kuhwini bi so wono so de bia wo beji wo je no kora nko mfanye bibi papa on tumi mfanye bibi papa so what you say wo de be ye ni mafunu enyema boni enyema tantan so what you say minim di ntia ko yi basa oh hello me patcho me your program so what you say won you know nti sa fo no se ubebre na ye me ya se sa brem pempenso ye duru no ye kununum ene ye mrante ya wo mo no o mbe sha ase ama o mu futu no ma kire wo mo man different colors e wo mamu na ma no so kire wo mo mama different colors e wo mamu na wo pia wonten okuku hu sa kala ni bia wo hu kwan obesi ni sa nipa na dilia fa so what you say we don't teach them, we don't give them anything, we don't talk to them e wo se ye kire ye mama bawa e kwan obi feso a obe dress ye nipa hia na odi ni die be ma the same thing na was ye kire ye mamema e kwa obefa so address ye obi hia na wo mu ne se wo ye criminal so what you say abrati onam wa ye bu ne criminal wo kwa adwuma mu kopa adwuma kora ye mfa no ni nyina ne se di wosi aye ne ho no eno na se boss no hwa no a wosi akwo wo be ye kromfo me fa no wa adwuma ha wanhwi ye ya pon obaba bitu dan ya se na obaba bibu dan ana obekoko fa nkrofo aka no mu ma be wia me nti nya de a me fa na adwuma bra ni nyina ne se di wosi yi teacher boy ene de wo pants dan ne tattoo se gu ho no so wo hwe wani mo wotimi se wo ye wa wotimi hwe wani kusua no wo hu se wo hwe wi wo hwe asra wo wi nsa wo keka nsa frafra enum bro and into one responsible and in a jum one yard you befa wo di ntia wotifia wo kwa juma bie mo yemfa wo nanu ntia so what you say sister anka obi betima fa as a maid ebi ameka se kura wo te Florida Hollywood fo yi ebi betimi afa sister wo hwe wo ye bia na dwe ne se so wo do be fie wo abeji ni kunu because said you shisha wo ntade and said you see your name no wo fa wo enyiye one hwe wanu dokodoko sem wanu defe sem beba bi wi ani kunu ma ni kunu di panu sini na ni beba no so no na japade a wo mutim no waton no wo de ama so what you say abranti bi ti aburuchira sabri ye hu nko ne bae wo wu ma wo baby wo Ghana na juma wo ye nyina wo se sika ne de kokoma baba wa no ababa wa ne de sika ibi no de bi isra en wo de bi bu akohwibra no wo de bi nso na ma di fo atrofo so wa bra branti nka wotumi tena setie futusem etie wunyankopon asem a ko betuma sivu sika no de ayi bibi papa de bi ni nyina ne se wote abruchire
So what you say? Ye to tin no akurase ne mama ne papa ye wiemfo nkonko fa wiemfo te se no wo bedura bruchira ofi so no oba bi o ga na bia ye pe bra wo boa wo boa oba na wo hia ne Ghana na wo onya wo class no wo bedura bruchi so ye saa pepepe emfa wo bruchi sam nkofa wo ba wo so sen wo na enwe kisa and try no be do sika wabra woni do bia ma wo ama wo brochi ntin ko fa be ma wo so sen wo timi tra brochi me de ma tra brochi de me ko Ghana obi hia branti bi utumu se no wo Ghana no nanka wo men kora no didi na chi eya ne se wo ba be ware no ni be ba no so no wasesa branti ya no wamfa na nkusi hwe last no obi ne me kasa was ma me shepa se dia brantie no de wo ye wotimi ba no aka se de sei ge mu hu ni sei nzo kasa dodo pa obi ono no tia bruchi ha wo wakodi abrantie bi achi pa brantie na ware no dendende wotimu sa brantie nso mfa sister yi nya boge no de na ye soan na sister yi twa na ni no obusa wo mu se ge wo kasa dodo pa nzo kasa pa sister exercise wo mpawo entim fa wutenko wuram nyesa wo beye mobbo afa edru babia kinta wo mudi baba ya ware no abrante ni sika ni mo nso wo kire kinta ye nkoto 50 million kinte ene ye nkoto emfa nye saade so ati ase enko yesu so enkonkwem mejine ho a menti ase so woni paso wo mpewa na no kasa ne ni kro de be hwe kire se wo mpew e wo so tu hufu so berma mpewa na no kasa ne ni o de be hwe kire se wo mpew ntitu hufu sa ababa wa no wo mpewa na no kasa ne se de obisi age wo so kire se wo mpewa o tum ntitu hufu enkusi dan woni to na mo so ati ase ye jinja yo emere me bi jinja wo mo emme bi jinja wo mo be bi ni kwaso wura no kwakura sister no wote Ghana no onya wo class e kire se wo bi drop buchi so onya wo class yo ton ni nyina ne se ne standard ne be bi gina no wo sika niru ho enti me srawo se ka be ya ka kopawim fu bi ti sawo no wontumi moa de nani wo fo de yetete ni wo fie no wontumi moa me kame kiro wono na wo mani 2 cedis kura wo betumi ma 2 cedis no so aba anye sa de wo se wo nya wo pen no me kame kiro wo dwam enne se wo de millions be ma no enso aba wo di agoro so a me se wo de wo be kokotum wo be ma police abecho wo be ye mobo wo be de wo se ka wie ta twakoti di ama wo be ye mobo abusuafo hold on ha me ba me ba me ato aso ba chopa abusia form fan chan one na me kunu pade emergency o se me yima no anye sa enti mo fan chan nti asema me no kan obeto ne bo ehu se nipa we ye kasa obi nya obi class ya enye class se bia o wako school adru se wako school adru ye se hwa poma a ene otenten yepe enkutwa poma ebesen otenten okay eti se de nemrante o mabe okoware a
Ushia will be especially when you see kakra to ne botoma. U feel say ubia sa will be shia no. E once sika kakra woni botomu no, wo tumi approach ni pakro. Wa bra wo Nyankopon so hihya awade efiri soro. Obarima bia wo ne mfe. Oba bia nso e wo ne mfe. Enti wo mesia emfa wo ne usika wo. Unya mesia wo di tia brusan fa ne tenem obija wo akobo adwaman. Sia brusan ma be ma no obija wo asakofo oba foforo ne nakowo. So what you say? But nipa ye say eno na if I do this and na mama ye smart. And na come here ye say obarima bia person hia oba no chese ko obeware a obi aba o si o yire ho ofewo wo na wo yire de nyasam kitu ge na wonya no de nyasam kitu kala na wo beware no de nyize ho o person nipa de wo man no ebeka si nipa no ho ofewo abranya ne yire na se kie dia ho ofe na ekode a eye den na nipa bibra ware ya jinsre penim petaku wutumi hia be ma wo hwa na yire a wutumi hwe ne mienu enso ware ne enkoye ni nyina kire se enye ne yire no akobokro no nye ne dia eye obi dia ene wakoye dai wakokofa so what you say nti sie ka se obi nye obi class ya enye se o wa nko school nti na nya me class da bi o e kire se nya wo dia so what you say and net oba be sit to me be na no say me dey me pe bad boys pa me pe bad boys omo ma chichi wo mo pants to wo mo to wo mo mu bi tattoo fo no yenti obi afo no boys no mo ni dendenden na wo hye skinny jeans wo kudru fi agese kwabra ni so mu anza ya woroworo no wo mo sa na ni gye no emranti bi so ho no ma emma wo mo pa wo mo ye ma wo ma gye wo mo di wo area wo hia na wo nhwe no hye ni shape ene ne kala ekuta no ene ne tini igudu so etini egu ni tin so nya ne dia kala yi so kura wo kotoy eya bidja fo nku na ya ne sa wono ankasa na ho sisi ni sa no wote wote weni nan kan nsase ka se good home maker aduane no akora woni mu ye sa wonya ho na aka so wonya aduane ogugu woni mu ase wo mu na so wote wa no wafa e de say computer no okogugu la hwe baby a aduane no no watena se akyerotro no wakeka mbom dia ba begina kitchen sa wo no wonya good home maker nso ne emrantie wonya sika hye ne botom wo hia o baby a enna me hu lady bi oti Facebook an oso me hwe sa lady no na me hwe ne ye ne ni suban bi ne niam bi a wo ya wo no se wo kasa akire obi na ho ye mesere enka me ye sesesei no obi ampese obi abetu obi afo obi aye no ho futufo onya dragi camera yisi ne so a wo ye futufo efutu a wo mpenti no wo miensa onkola no obi ane ne papa no ye futu a wo mpenti a efutu a wo mpenti na wo nware nso wo miensa no efutu a wo mpenti a efutu a wo mpenti ana wo nware ye nso wo yinjin se be 100 egu no efutu a wo mpenti a seka wo tie wo futu no mpanifo ene wasafo mu efutu efi wo sofo no de ba nke boa wote Ghana wo kwa asori wo bompa ye kama wo bidru abuchira area girl nka wo Ghana ka wo meno wono na wo se yenkohwehwe ne nama ne mfa ma ne number yenkohwehwe ne mfa ma ne friend wo ko friend na ono no oba wo pen oba yi so wo ye gold digger nti wo bedigi wo digi wo wi so ka hu so wo nya bi mama me na nka mpese wo nya bi ama anuanum so what you say some may binti and member be bratna buchira no ma foundation kura wantuma ntubi asase half kura wantuma njibi ni nyina ne se obabi ayi ni funfram barima bi ayi ni funfram dancing kan ni bema bi ayi ni funfram osori ne nanka ne sanka minimum na tv osori bi anu odare oso costos wonu ankasa woni store okọ be ne nam saa sa duma woni nam ho saa adru nyimira na wakofi untumi hu particular job a brother ne wo nso watuma ko dada baba wani na wo nso wonu ankasa watena wodidi nkofo tete nkofo store no saa ma wo ko 50 years wonu ankasa woni adwuma so what you say dancing kan ni be ma du bia so no wo mo pese obai di wo mo chi o ye oba wo ye hyerepe sankofui opese bema bi di na chi a wo ye bema wo ye hyerepe
Adena baba wa wabidura buchire na wobeye adwuma pisika na wama berima besia ba ede ne ketrem defe wona asori sika kakra wobinya instead of so we see wo bank no na wodi sika ne ma branti utimi bo hanya uwia wafra wo ni fie ne wada ono de wi no busa sika sam no nya no wasa papa waso wo dem ho empno ni yesa brono ni yesa bono nyekomo gei empno na woni ne chiu uwie no ba akosi ma misika no wonye sika na mana utumi di watam sesew nkwasia papa wasum ede kandan bo utrim na wo se bu nkotoje ekua we de mesra ekua mesra ekua wo ye pirame wa ekua wanhwe wo bi pirame mesra ekua mesra wo ye pirame ekua wo menye sa wo ye sa wo bi pirame uwie anu wasanse se sika no sa de mekua ye wo pirame saafo no mesilas me na Facebook wa omo sia baba wa bi so woni ni kunu na tio sadi yo be ma na be kye no so woni mpana ene da na be ma nse ni fifi akọ ifia me mesie a me ma ware wodo betenam ene wakofa mpana de na ba ha fifi akọ no so pa ne chew sa ade asa ontumi mpia bonten ade asa ontumi nkonto ndi o ma ne kwan no na ade ekye obekọ na baba we pie no koda ne madem okoda ne madem o no wasori edi se edi say ahomachi apo petro egu etwada ne hu nyina hia etwada atoma hye ma ne mane nyina. You see wanya wo yire no nti woni sympathy won fa wo ma ne ho wonye ne yire eno nti no utumi nya kokoduro edi epeja manches ene petro edugu fie no obi anka waye bone amaba be chewo nka nyegya to na wo kro we di wo so wo di China obehu nti wo koda ne nyina dwene wo ne timu no enye otutu petro apa manches atu ahye wo ne wo ne mana obana wo ne wo no wo kire wo se mu nyina wo nom wo ne obi eniasam so what yes nso ne ye kasa kire ye mrantie ye ntie especially young boys your mabey imu sofo wimfo a wosi so asabri wotuma ko Bible school so wahie nyankopon ho asem munim de wokoto ye yesi asofofo na ware ma wo ho ofe eniti ye ma okwan ne ko ware wo ba enti wono na nyame etwisu na ma wasafo ni bi wo beye mopo asafo ni bi gu fe utire ni yi mese wonya kromfo nso be mo ye kromfo asofofo bebre o madane ye kromfo bebre ye o mo yerenom asofofo bebre o mo ntimi fa sori sika emmo nyankopon adwuma ho bra no mo de sisi manhyin bebre ye o mo yerenom influence one ne da wo no de nsa na mitim ne se odwuma ye fo bia odidi na adwuma ho ne sa asafo ne sika be manti yeso ye nadan papa mu na yesu ye nsi manhyin na manhyin no obesi bi wo Ghana wo wi a wo beto bi wo London wo to bi wo America. So what you say? It is a soft free Bijinawa, and no sika will paint it no crepa. Won't cabin children with me uboni because what kind of crass on me go. None a year crown chimman. I'm a mechanical. So what you say? And it's in Pempens why you do. Me catch a brand here say. So one matter no one she young son. Obey your mopo. Dear wee, a bed drag you, me say. The why we a boy a paid out to me. Any asomadi ye shawi. And they said your boxer shorts baby a day. And the tattoo next or bar ubi nyano. Sanam pesot yasi. So what yasi? Sabris will baby and need our one pebema we aimless. One person seven previous and bema what Jimmy. So what yasi? And I can say what brooch learning grade do no bi okro woni adwuma oteto wo nko fufufu ansapon woni biedi obi dumfu bi nyama ne toto se twise wom afei na wo be kire wo ba wo pe wono aba be sna kotonku rasta any tura pokle e dia ma oba be sia so won sra no onye kokko wo wi a wo de ne sika kokoton confirm ne chinchinga ama baba wo yato atomot etu e de se mreki afra e dia ma ne tu woni di nye kese wa bra wono ankasa baby e nipa ni titu kra woni so what you say eno ti sa empempen so yedri me kasa che ye mranti amosi so sabre se mu pe brabo no munya dan kwa mo kradia ene ye munya kefu na
enye hyenhyen nyina na yisika ehimfa na bible no ya tru mu sa sofo bia nware oba akokọ ane ho fe ehimfa na ye duli se mama na ye fashion se sofo wa ware na ne yiri no ye yi ne pie kura asori matimi tena se kasa we di nshin kura asori mo o mutimi tena se kasa ye gei mo se gei no be ware o we di nshin kura wa mtu we ne be yes of my men we di nshin kura nsu bia na di wo nshin kura o yiri no obi susu otewe ne maame ne papa nyina akọ asori ofre na akọ aku brani ntufo he wonfo bia bra wo be yembo me kam one free sabri anti wo no ne waje futu a me se wo be yembo abrabon me so tare be why because wo mo de wo ma burunsu ne duru baby se dua bi be wo wani a they see it last na me bakutadua ye nante ukutadua no wo twi ne se sai wo de si ade no so na eko na me ka kire se dua na wo ye ne sa no se pim bibie betima be wo e ho anu nyame de kasa kire no so wo se akola ne kutadua wo se be bi ode ndam no wo wotuma hu se ebituma be wo no epira no nso wotuma hu sa no nyankopon hu akira de eniyema ebisi nti so wo de afutu ba na wo kotia ampa so be kwakutum so what you say sanet you nti si etumufo a se muso mo me se change go di kom ubehia brantio ne maame ne papa ya Kristofo de waye ni tiri change ya wasese go di kom de waye ne ho ene ne ye bia wo dwere ho ante ase ya fra no kora kwa kubra ye ntufu no akola na tantum so wa daisy pa enkoyo so what you say Mami bi ho no mafutu be no mfantu ni ba nso abranti se won tei se dogo bi no abe wo won fa obi a na bebre so mi blebu papa fo ni bi papa bi di 50 years wada so ye no ho to say 25 yes papa bi o wadi 50 years wada so behave to say obi a wadi 25 years nti sa papa wo betumi abatete abranti wo betumi adi efutuo ama ne ba abranti a wasiswe wo mu san wotena wa no ne ba na kam masem wotena se aye kwajo come here who's that lady where is she from wow she's beautiful so where are you guys going no ne ba na shasi di ababa wa no nkomo no watchera no kwan ya ne ba no kora nsimfa ababa ne ababa wa ne na no won respect no one ne da ne na ye pa no mu ye kunu bi so boy wo mo da ne di no I don't know wono ankasa ni so boy wo da ne di amwa na onyini wo do 50 years ne ma obi ane ne maame no wamfa nya futu amane ba no wo san hye ne ba no kutupa ekwan foso no wo ba adama ne teka yeso. So what you say? Nti mema ni bi e behave to say 25. Watch ne ba na tena si twitwa peteshi. Anka wankasa wonim se nsanye. Nti kiye introduce nsan maye ba. Na akwala ne ti wo bi. Na papa ni hwia na ono so wahwie. Na oni ni nyina no nsan. Wa bra Bible yi so aka kire ye. E wo Proverbs chapter 20 verse 1. Wo se nsan ye fewdifo ensaden wo ye ntokopeni di utum ntentan ni munyansa na papa sa wona woni munyansa wo sa be che wo ba na ka ho so wono so emra emeka ho because so nyansa ni wa nyejimi na wo eye two things minni watamo sa wo kwati nyansa yejimi ene wo ho e replace nyansa enti sa wo watimi atena se ekoti onyankopon asem asesa mpetehye gu onim afra wo ba branti a wasiso at the age of 20 e kire ne se di serious sa kire se wonim nyansa so what you say ma me betimi dia yam hwehwe fra ne ba no no wutu ne fo na papa no bra wo de ne ba ne bone enye da ababa wone ne brother ano ne ba sister ne ba be ma ne hyesoro no bisa miwra nti gei nti wabe shahada da wo so usuja mumunyi wo mani na ede ge ne be shende mo na ede o jai wo sisi wanyi bi
where abroche near Tiano, again about the them when tis a gun. I was sorry, I want to protect him. Nti maame ne shakeche wa na nisuo tatan no wo se na sorry a wokọ no ye nkyere no se yenje djama moso na so woto ne ni no hwe ne kuna wo ogege ne ba na djama modo so en enye enku wie ne yie eni nti de papa ne yie nti no se maame ne che ne ba na tena se a obu na sam ne bogos anu na so woni ne baba ba ne teke mu no ba ko akola no papa ne drive na papa no akola ne te front a wo shio baby oh did you see her? Wow, do you see that lady? No channel you know real glass no channel papa no ne ti wa bra eja woni ka wo say anamu bia wutu ya anku ya ma ni bitu ba fodo na wo hye ne kutupa na nkanya wonwa papa timi chi ne batena se wo so wo ba di wuto ne bibiba wo jimi and was so far before become. You see, young son, no, the attitude into obey will be nini. I've been young Kwama Nekara. Will be nini a down quan. Nibusao. Papa, you to when it she has obey, will feel classy by and will need my Yakopa Buano, will be a fan of Juma magazine, so Ramay Juma. Will be classy or best, our Baba will be dinner cheap. Ah, Baba, where you did a chi from distance. There was so to me was a woman will be. What Baba Betina say, who ye was Meura Quaba, me baby, Miss Rohini, Mammy Pa. What bra, what wouldn't you say? And now I didn't know what you yam pana. Who banity crum, who feels a braben or mubo. And no, and what my back was in best. So a band back out of my back, who could you be manis you, when you be no Tadaka? Because Obano will be anything from. So what you say, Papa for you be, edge just answer me a mambo bossua. Would you know who won't you see? Because who to a ye momonefro, no two or crass so for. In Camilla, yes, say no, you never drew a bruchi crowd and some nasi. A bruchini will be to say the abruchi will be more busy cano, sign into before. Woon and a dear and wood one near some. One near some tis and the banner is say a cocaine near. Mamma teacher to me said baby a brandy kakui. Mamma prano na min can be being children. Or should your mamma papa see and do for the banua. Mammy won't to me cocasa. So what you say in Kuyi? Intimate Sam Nantia Mossy Swan. And Mapa one of woman, you win good homemakers. And your money in a woman, not in a cotton fear, Miss Winnie Bossy, or down for crack back. Me kai mrebi ni me kunu na ni nua bi ese ne papa e fa ne se ne ba e treni no wona dwumum enam papa no so my brother ne very successful pa eniema koyi ma no nti wa fa me kunu se ni nua pa because ne papa no na share ne school ni bibia na dwuma wo ye wo fa ne dwumum ho e ma boy no young boy fe no si ne fie kura anya sam ketwa nti boy ne tukwan no wo Atlanta. No friend ni so obesra no so wate ne huhu se ni nua na yiri bia waware no pa anya asem ketwa obehwe asema me kan ya che na brother sa brother ne banya ne buofu ni nyina ne se ye guess na wo ho fa mu ade ni bia nti wono wadi kan fa ne ho agye kura se wo so bedura ma hwe wono wo hwe manima mu ngamu bi pa ne me beye no nya komo hwe ye so wono wo fa me ho ye se ge no nti se me de me ko brother no so nani ede na fe de wo ba ti wono de wodi ka ono ne muto nsem o keka kire me no no oba na jo me kwa mada mikunu na kofa ni free airport ti ade che me sorry na msi o ma me sorry na me nyere kokwo abai de me ye bibia nti edi kan so me ti se wo ba no ma ye nkwan ni bibia si wo se be ye aduane bibia be ye yi na fe so na festival bi e wo ya ha satam na nye na nipa e ye yi festival bi on me go through 10 days ntinese wo be hie ye yeso satam me kunu ye mo flat ya no omutim nti buildings no ye si ne mo no se ya ne ye yi flat kese ne ye dia ma boys no obi abi nti ho na omu nyina obi ane ne yire tete nti brother no ba ne ni age chese wo be hu ne ni chese ne ni anya asem ketwa omo ni age na msi omi ye mi bibia mi sori anopa na ye oda wo nyina wo twen nti me ye enam se me kochia no me enam se no wada on sorry na mjina kitchen owie by mo duani ni o mudidi bibia afi o ma me tesen say ya
nam si obraye na mo so mo ho te sei na baby a wo fire bokode e yo enye mo me chese me ye bibia afi wo no ate ekire no hwe a na nye bi yi na ase oh ni na se me nsama ka mitiri mu de ne o se me confess me sin e o se me confess akokodura na me di free Atlanta eba no e o se me confess na me oba na o se mame wo se airport kura ana me kunu o ka tire me kunu o se hwe na wo yire no o de me de me ko me de wo di kan ka chense me mani ede me de me nchele o so wo yire no me de me ba me nie ho me ka chere no pamene obi a wonya nuru fia me timu wonya hu me kura no wo di ka fa no ho agine wo airport no wo ba oba yeso di wo susu ye ni di oji ye nyina ntesa agine nsam obi besi agine nsam oba ye wa meto me se oba bia ye yeso oba no wote se because Ghana de o ma kokko de ye huna mane kura de bia ye susu e de say prostitutes just wonya me ntimi mfa oba kokko nyi bibi papa nti wonnim na akofo oba kokko pe no obi a person wo test ne crash power no wo he nipa kura wo ye afa duane a me no duane si wa wa be bonsa bibia kama timitna sika say hey okay afa de mama kama sema me banyina mama me kasa me bumfu wa na mboa me banyina me ma ye wado sesa wo ye guess no a wo mu no gold diggers no awu mu ade ni bidia me de me no be ye mu ngamu because me wo ye media na me di kan kura ka kire no airport ansana me duru ha kika nensam wo ba ye se me ye aduane a me gina kitchen me nchan so na me wie aduane so na e ka wano a wo bu say yes wo ba ye tete ne fie na no aduane me kunu hu sa no wo de bi eduru downtown Chicago ne namfofo bi boys bi no wo hu se ne yiri ne wo bete wo ma me be ye aduane because wo hu se me ngu na ni mose wo ye sama wo bi ehu se sa no to ade wo ni aduane no. So what you say? They test me to see if it's true. Na me kunu hu sa no so no just say wo man te ni tirimu ye ne de. So what you say? Ni tirimu ye ne de mu be di ya mumra me yirbe ye aduane. So what you say? But you must say they good homemakers. Who kunu betimi de why proud wo de ho. O yire o betimi de why proud. Hwe wonu kasa eba. He said he was kasa. Wo dina kitchen wo no aduane nkase. Be ma na antum di kan disguise na ho. Ameboa wa ngoyi. So what you say? Nso bibie mu sade wo se yemfa ma oni di. Wo so aka wona to so wo si wa. Yemma usika na fa Yesu, na fa sra, na fa toto niema ye wo ho. Na ye hyerepe wa abonten efie so e ho te se. Bra wo sori a wo de wo nan ka won sanka wo sori a no wo dware yesra akotratra nkofo store wo nenam ho wo de wo twa ho frede wo dwuma ne sai di dwuma na wo ye obi fa wo dwuma kora no wapam wo ye kwadwofo e di dwuma na wo ye wo dwuma ne sai ade na wo ye kuhwini sa wo rely wo maso sa mema bebre pe ma wo mutonton niame oba wo ton aduane oye to ba then sin cry for mema no bebre wo mo pema wo mo ye to ba wanye bia di obi die tie sori ane asese gusu ne dia bran no odidi no do pa kura koda na wo abam on twa da bi mo ba na metena ne fie because wo no ankasa on tumi nje wo ne fie ho oda wan room japade bia ne papa edija no wan room bi yi ma ne mu no wo hye so what you say na wo hwe wo ba no so wo no so di na chi no wo di na chi sa wo be wo wa ebedi to okra je so ba na di ni sika na eba no enye kom. So what you say nti wo de sa no hit 50 years no wo hye dem kuta adwuma sie adwuma ni nti sa be ma no wo be dwene wo ho na da chi wo bibibi si wo no mama na wo ma da ache eye emfiti ase yi wo na akire wo mpani yem de wo be ye Sabre ya wadi 20 years awu pe ma wachicho boxer wo jinsa to a wo boxer short wo de kire wo pa boy aye tattoo asha asomade no kire wo wie ye. Baby from Sabre we would be drew.
So what you say? You can be they don't listen. Won't come and let you on farm. The entire boys here, what do just saka when you know? Baby, what grading is self a drew. One casan and expenses and the financial and no sa until never so just saka wakukum innocent person or so kukum nipa. No what the kojisika drew. I was so done a scammer. I go for computer see or a scam for. I was so done a crumb for because of baby understand that one I was so to me pay quick money. So what you say? No, then obi drop buchi kranka opportunity aba abuchu bit my adwuma no de ne ho atoto mai so mai o mai desperate epikuni no de ne ho atoto wo so ye ntoka mani nem ne dia waya ne se obekogem akopompe ayesa akata ni abrante okopompe amacho akata fo mai emema wo mo pa ye wo mo makoje laba unya koje badia ofisa wo ye good wo mo kokopompe na die no mo yeyira ekwan obefa so ne nada eno nkwa no oje ho sa wo mobra wo hyiwi ni kokei wo mfa ho so what you say ndi papa no bedi e de say je la kwani abakora wo no wo mfa ho wo bekum no wo kuni school papa bi ye adwuma papa nso abranti ya wo di je le fusani wo no wonte ne hujai wo wu ama wo bekum na ne maame ne papa tete no nso ababa wo ye wonam ya wonti obi e wo fa memma different colors upon sha wo di hwe nyina wonam no wo fa memma different colors enye common nso still bray wo huni wo kokobo punu hello auntie wani ya peprani kuya na awe na wo so wakona damfo na wo mai wa bra maame ni nim so bi so abafio maame na ne chia sa papa bi de car abefa kuya de na pie wani so chia so wo bi taxi na branti itwi wo wi an fa so bi nya no wo de to provisions no de abafio ante wo na oba wo wi an wo sa ka chen se fi so bi tumu mo ntwie sika na akotiti ni mo wurem na akogi 10 million 5 million no wo de bra wo wi ya no wasa jeje oba no so ma branti foforo sta be fa na pie na wo sa liwa wo bai abranti utum so wo bre ne maame ne papa wo akura se sa branti no mi tufu ne Bible no so Benjamin fo ma be ma di panu sini Benjamin fo nti wo be di panu sini wo be boss sa Benjamin fo nti na no echi se wo me se wo no nti wo be di panu sini Benjamin fo wa wo nkola miensa na nso wo ye nware ne da wo no nti wo be di panu sini wo be ye mobo so what you say ye ni gisanya ma we ho ebi di ekire wiemfo abranti atumu se abranti we ko ye wiemfo ko mfani ni wiemfo te se na da bi de bia na wo mo standard na wo high se wo mo chinchina ko pedi you me say so ko hia wo ba ne ho fani antiti ni fia what wrong with you afi na matimi papa ko enyam chase wo si ade ye wo wiase so wo ba ne ho fani so wagimi ade ya pa no enti soja na me papa ye me nyina no mpese me ye jimi fo no mpese me tena fie na me hia de yo me papa na atimi huhuru nkukumba wono na ne yiri no monten wono no nchele o me na me ye ni bibia utimi huhuru nkukumba osopa ade ni ma no de nsa fam se ya unsa nua soso na ate na huhuru nkukumba oh miss sensuo no wa mfa dodo ansa mfe nkuku no mu ya na uhwie se ya abosie kakra bi wode ne nsai fa ha se na abosie kakra ba nsem mo so wo hye ne ring bi wa ha wode bo wasom se ya na ne nsa no na tetale wasom so what you say was metete ba o menyen nipa me wonwan me we wo mo na me wa na ntwi me won kokwa me ye wo mo na menyen nipa no so me betete nipa so what you say wo make sure so wo menyini me ye kromfo me say wo mai bi no oko de say okodidwa wo tonton niema wodwom wo be store ne nam ne niema e wo me papa man dan ba ko a no wo de ne nam ne niema begum ne dwa da de so wa be sesa ne niema koto no wo mo ba no mo so pa wo pafo ne sa ne ama ni o se de afito fom na me tam ye ka me papa ekumi efrato na matam me de ko bo pesi na me de twimi konto miraba mum na me se kwanya mchefre me no se nam nya ne nam so mo so de frito
Osi yo mate. Osi kom dem wo kofa ade mam. Minimo wo to ne ni yira ikora so be mbibi. Wo buru me ku kumi. Wosi ade ya wo wiase. Se me betete ba wo okromfo na se papa me wo se wo okromfo. Me kam chiro. Me wo ye word. E wo me so nye kom. Nti last na me kam se me papa nhira wo ne de me sen kofo firi komase ne nkran. Abidura buruchiri. Eyi wo no. Me tena na nase tie na sem somo no so me papa untumi wo de ne dey untumi nso me tena papa yi na se me na obi kura tumi hu me ka se no wonder say nya me be hira wo se de wo tena wo papa obi ntumi ne papa ne tena so me na me papa ne tena me bra me ho se ma ne tetere me no ba na tete mi o me papa ne tetere me se yentimi ze na no to ate wo ntumi no aduane a ye me papa ne kire me se di se no aduane. Sidi isi kasa wo bedwam sidi isi to pono na manko ware amu bia me di na tem enso ne ya mranti emu sei na tete ba ma me ne peso wo tete ne ba no na brada no di akohwisam na tete ne ba yemu sei satan na mfi se me papa ye me mitimi su sa me se me papa mpem me papa ye me se no wo do me papa and so men kwa metan na se man tete me no ma be different wo menua no nyina mu ma be different e wo menua no nyina mu me ka me chira me kai mre bi me nyanya nche ka me nai me ne ya hono seti poma kuta me na me san so 34 buckets me di kunsu am papa no me wi am sini ne man no papa bi me papa won trust will be as one dia ni o me no me one dia ti won utu kwan kra wonidi Jesus wo du fi sa pepepe wo make sure so say me ye me masam oboa nti ba bia no ya aggressive wo ye na me say oh ni na me say ampa say ya nti me te ya no ya tete mi o nye komo nti wo twam na obeto se me ka bia e ya fa wo enya wadwe na sister no yesi wo to sere wo tani hwere ma wo ntene dwom wo koto se wo tani hye kokwa se wo ntetwi no wo ye hwe wo to de say wo de hwere ma to nwuma enhya se nsere hwere ma no anye sa enwum no beka na nu ma bonte no what bi so what ya se enye komo nso ne kam ye se ye nipa ye ntete no emranti bebre fre Christophe fie bebre ma me no papa no ye Pentecostfo meku mpanimfo emmeku mpanimfo asori mpanimfo hwe dia branti na ye no ho de nam when they to the four and ye shebone something ye and them ranti papa fo na che wo mama ranti etena se ne wo mo yensa e kire wo ma wo mo to wo fam oba kura wo so hia na wo so pin no pa anu buwo sansam ni ye detete ye ma unyankopon sam de yesi ye mfantete ye ma ye da chimpanimfo ni ye se wo ma bra bo sa no wo so wo se ne papa ye sa na ye ne de bra ye ni tefo na nkoje ya nkwankore so wo so papa baby a standard no ugina na nya to wo fo ade na wo se ye no awieye be ye basa ma no hwe yi pa na nya bibia na wo fo ne ka e wo se yedi so ye di ko jemu no ye ni so de ye de ko nkojim enu ni di so sama mpesa mate ase me papa no ne madoso obi ayi na papa ha dwene dodo na obehwi obi hitiri ne ba na obi hitiri ne ba benko ya hitiri me tena ase mitimi susa me ma me senya hwe we akakra bi no awie school na miti wo ono wo ware na ware kwa no wonte me nye kom because me na me sea so obi entumi ntanta me de wo ya me sene de wo sa mitimi tena ho na aboa me nsoso nti wo behwa emema bi o manya papa ma na ntete wo mu no wo ma ware mu kura nkoyi edura ware mu a onyini duru ba bi se de wo so wo laki nyansa aye de wade onim because ye na dada ba nti when into the four nti wode na musa no obinyine duru pempenso bi a onim se di se chi ni partner si to the four onim ya mfante to wo nhie bi
Some men so one could show about Nimian no me no food to fried rice. And Koye. So what you say? I brought TV so yet it in the fever obey, ya and a mamma nedaba. Ntis in Yankopon and dum, no one could share Bermanians and Indian balance and Yama and Koye. So what you say? Into your Dutch and penny for yen senum Dutch, and the motor to one bassa sam. Much almost a sinu bad damu ubuye. And until the binu cocoa, now I hear no problems in Bemua. No mobano papan becals or bar, what's the one going in Chaya? Who don't be about until for week and a home. Until the banner such and brown and chain. When you about was no call no dear bar. The same man be went here for 20 what you say, young one and Wawumi and Sawnikum. Why need 24? Na ka first one buy and kenchen internasi. Ni nyina ne se wono ankasa sukra no wo mpefu to be tu. Wo musu no ma no den no. O ma no enya sem ketwa. Di se ni obesi akasa no ukra wo mpese wo be kwaku 24 because you in 24. What they kind ne kasa akira say in 24 ton enti nya wadwe se wo be 24. So what you say na boy see nam fre. And now quite maha, no couldn't send some many in a few, a channel no drew hat, no couldn't send some many in a few, or be in the store where do Brabetrano and Mar 70 where we see car me up among. Or be in the store magazine, Brabet Boame, no boat and not, bitch and chimby maminian son, Jumana that would ya show, and Mar 70 on to my Juman. And so she ano, chance a goody kumuno, sit to package and no, or China so bonum. Say 50 cents a channel, what channel so bonum. So what you say? Say I say Kenya West, a channel, what channel so bonum. Shit sat one channel, what channel say, what bonum. Ni if it's a Bible, see imitate Christ. Nti na misha Ghana fubi, so musu Berkens. Na me show mo ya bia o mo na tete Ghana se o mu sua Americans na hwed be bia ne trusses da eni se trusses ko woche ko soro de bet bo mu a kenye ne se ne nsakuta ne be mu wona nimu ya wo da ne da no ho se me predia sa obi a wakọ toilet egudu ho sa branti ba be bo wura sister ifie aba be frɛ ne ba no ama na to ne bo ase afrɛ ne ba na ma na kwi obi hwehwɛ so what you say hwentete ya de ma wo mo Bibrin so wo mo me omuso mo nti obi a lumba da wo wo mo tumi kire wo mo ka chi unyini duru ba bi na ye den unyini che ye na ye den wa mo brante ono no pese obo bra no wo de kra be kokoto ama bonsam 3 years no dia koje sakawa so what you say wo pentam nya no ho nyansa nipa nya no ho kura wo di kura ni ho wo nya no kura wo ni. So what you say? Me nam fre. Adi ni koso ko ho ni mo ko ho. Ebi no musu tumi nya kwa bedura bu chi se wom. Oba ne didi ne to so se boga. Oba nka fese no ote Ghana won sere ni nsu kura no. No ko gina ne nim se dwam. Mu bebre mo ware yet agin sere penim pet. Oba no wonye oba ne ni koso. Eh. Wonye wo size yo. Na de wa bruchi. Unso oba ye hu wada pa won wiye. Won koya wodo nam so afa won se munyina mo be gina one scale afa wo hwe wo pempem wo hu sa wunya obia so what you say and no to me catch us usika de me buy no catch them ntiaka afa wo se sa won ka ho hey wa buchi nti no ye defe kakra na de odu tu obetimi kan boy ni me mpe no so de kakra nkakra odu kuduru ha nti no wonder o si ejeja mo no wonder bra ye jawa woni abri a wo se ye ma kwan ne bodua ye ma kwan fa kusua me so nsem kwabrane so obi no yire da wo be bodua ni nyina ne se beginning no foundation no one lane yi o na da ne ayi abeka usim sa no nti wo yire no ho abunsa brante wo hwe ne ye bia odi abegina Facebook kusua ma na kwan modua na se ko body minimum say ne shekino ne nimra ne ho so awari na nko yi wo be bodua wo went man frɛ wo nyankopon wo be fra bosom
abodua no no yeboni dia kanya no enye ka woki osi yebodua because sister na brantie bi na hedu na abeji ni free nsa wodo bo gasem nti se dia boye adwuma wo na nka wo se brother ne di kan bo dua first so what you say no mo better to Facebook so me bodua wo bo dua o bon dua for what wabubu na kire wadon se wonimu a wabubu na kire wadon fefefe saado se wonimu a yebu bebe wo hia wo ba na wo mo akwa na bebo na so ne se obi ka bi kire be wo Chicago tama me didi wo mo party yasi o hwe benim sama me se di usi wo hu yisi efedi you have to go to Paris me nko dey wo Paris me nko ye dey wo Paris wan fari me kuna muno ka kire me se ani kwase ka betina Paris pa se di usi jira so mami Paris yo wan slow and fari yo wo kan ni dwam esi mani nti Paris ye dey ho e dey na si Paris fo mu nchiro bi no ma mentie e dey na wo Paris ya obi tumi hia baba wa ne ho fo si Paris pa dey ka akwa akeye e dey na ye no wo Paris. So what you say? Nti Ghana wakofa ne dese free Ghana no. Enya wo class do. Ni nyina ne se standard no. Se di ne numu si aba ya koduru no. Wo boa wo nyo size. Nti wo ba ahaya no bi betu ne fo se wuraba. Ade. Woni efra. Oh jami enwene yo. Ade mo nkwa no bi ohia dondo si movie. Na mo de mo tie bo ga no mama mo kura so. Nti abrante o enti wo se fatase efra wo se ukuru. Wo se be ma bi a chene gina ntem. Mammy ya da pa so what you say bo we de oye kolokura wonya na sem wono ba da bai ye si e kase Chicago ye o ye kase New York ye ne boys no so what you say si e kase Atlanta ye ne a we wane ni no obi ani mu no chale fa ho adwene so what you say ntra kra mane no wo kura we bush boy we kwasi ni we now do che mami ja we ye dancing krani o nti wo de sa eno na wo pie na wo ba na wo kunu kasa wo se ena so biem e di asemi ne odai akwasi prampa wo ko na na ba ba ru cha ka cha bi o to nkofo mu na be he bi o abrantie so wo ko na di ba ba ru cha o ka cha bi ma bra awari bi timi trasie bi ekua wo de mi bro hello ekua aha eno de tese abrantes wonu kwa na do baba brocha wo kaba mi tie o se kua na nesu biem wo se tese mi pie timi bia na e ja brocha timi pie mezi za meniama mezi free via mezi o mame on ta oboa. That's a lie. Obi bona so wachiro last meeting Adom FM Chicago he ya na nipa kro free womu busan na insiste enye wona ayi e dey say boy no e do free Ghana buy wose ka wa bo me hono won kana mintia na de mam mon kan kire my ready say e ka wa bo na ho de me buy ne metia me kan kire me ka eno na na chese wo de wonya wo afi brother no ti wa no why you do for see na wo tumu say ka ki say timi dane ye ho a nke yeyi eno na wudi akura mesu chale wo be ku so wudi akura na menim se frem kofo bi hateful yitimi rent wo bi ma ne be hate be bo e wo adise elevator obi firi New York no ka kire me o kan wo se wonhwe you no ama hateful am hate no na me se hateful no so ne hwan wo so hwe obi tuma ko han wo bi ibi hia na elevator mu ye be ye no fly bi mia na kon hwe hon ma pii kura wo hu so na ye na me se saa so ati wo be yo funfram wo ni sa boy ni ko kan bom ye be ku ntam wo be mu ya bo especially so wunya nkrata de ni due wo be trato me se wo na so do yira pa wo be tret bra wo be yom me se wo hu botano na de crash wo be a small boy because you too far unti eno na wo be free magazine be ba no no do bi be hye dem wona nada eno na maame no te kwana no na wo fiti kotia wo se ya hwe di gibi
ni nyina ne se wo se maame ne mpe wasem wo hwe se de wo yiri si ya wo fi si wo jimi pa anti na ekoso wono nso wo ntumi meka nkyerɛw enti wo fiti koti a no wo to enwuma bi twiwo ni nyina maame ne subo ya wo yiri ne da na di no eno na wo ntumi nte ho nkyerɛw nti wo so wo frɛ wo so wo yijimi fo sa na ekono yentie futu obi ne papa tena nsa jase adwensa ma wo ma na futu papa ma papa ne de ewu enne wo kalensa wonya futufo akabua boys be bre so boy wo mu da ne di kyerese no mu ni futufo wo ma nya papa ya tete no fia ma na ntu womfo nti wona na wo ye fra na dada ba mama ba dada ba na mama ba saa no de ba ware wo bia ya tete no fie nti se nyame amamu a wo mo san na mu hia wo mo Facebook na mu kuta kusia so mo bodi omo a wo na wo de kasa bebu mu kura wo so wo boni dua ontechi sante kasa wonte wo buni ba wonte ase a onim se de ni tiri ni tiri ko he wo no na sa wo de tena se na otu no force mi kuru buro mi dua oboa wontechi na wo kana se onte ase obi kasa bebu mu wonte ase nti ebebuo wo se dua bo empempenso yedro mesre ye brantie se sabe wo bi si trudo matwa wo papa na wo tete wo se be yi kushini no da tuturu bentu ni bebom no wo megire ho beka wasam bi wo na wo kugire awrade ni mabo nguro sada mpesa me kam kire wo enti suban ya wo papa pesa wo da na di no enne quit it senya wo papa so a suban ya namfofo ede wo famu no wo mpesa wo da na di a wo betena ho wo hwiwi ya ye kaka wo se ma brains no wo da chi wo wi ye ne asam ewi ye no eni asem o ka mu nwum chen disco eno no fiti kotia no ba wo betiti dum 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 so wo bodi mu no fiti kotia na wo ba da akola de binyale ndu wo je dipa no tika ni ma dum 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 ebo ne ka mu no o wie yesu mu wie ma ya brantie isi gasi ma no sina no o twini mi no oja ne kuha no de si o wonu wie wo gina bonten wo because ne ma me a wo ne self cigarette pampan ye mfa mafi wo gina bonten wo wie no onwie cigarette isi na no ne phone sa kuta no wo kasa no wo wie ka no so wo de abesi wo nko num ka no na dudundum ni nyai wo gina ede se o ba e fie ne nim ka ne koso ye dudundum na area hofo no obi abie no mpoma ne ye cheke de wo ye dudundum wo nti wo mbeto mani o mere na brantie ne trousers no edam ne to na soma de setie ni tie wo ye half currency ne nyoma wo boy enkonkom nye Christopher nyom wo wie yeso no onwie musie su tua na no wo se ma brains so ati ase eno no wo ba be wura fia abofrei sister yi ye de ne to ne wo fa na ya prempe eno no ma me ne tie me ya prempe wo se hey mother what please spare me all that name. My friend Jesse is coming here, okay? Yeah. He's coming to help me to do some projects. Please, mom, I know you. I don't want my friend to come here and you come down here start yelling. Seriously. I won't be happy if you do that. So make us abranti here muadi what the job to me from on team right inside. Abranti so one and mommy say. Senadam for Jesse do fiewa. You won't you know I'm a team. Jesse you so be bona mana ye project o mutete computer ho. Jesse you so ni cigarette sinano mami koye de koka. Nti papa no so hyewi ni bia. Eno na mami ne koka se e munya mosem. E de asem. Wonu kwa na ade na wo ha jinsa. Nti mutu kwa nti munhie bibi. African mentality. Say ni ye ma. Na mo de mo Ghana for ma mo so ya ntie mu nko a eno so ne say. Wonu na nafo ni be ye project na ye de. We cigarette mo fie enye no nso obi bi mpoma na ekọ enye no ano na afi eno so ne say obi wi asafa obaba na ofie o be ye mobo obe se oba na mana hyewi o mo se ma brains obi wi aye basa okọ adwuma mo wakeka hyem kura hyehye na brofo yɛ na ni asesa ye mfa no eno no mo sori o mo se brofo ni racist nye sa o wo hwe wo bagabon wa wo ye no wo ye bia adwuma do wo mfa wo na aso ni made ko kanya mi ani de wa ye wo nti adwuma no obeka nkyere wo be fill applications ni nyina owi anu akasa sorry ye ntimi pa obe frɛ wo interview obe check ya psychological ways wo help
Ukasa yebu said you when you say I can do it. I can do 8 hours. Yeah. Or here no one son say I would miss a wash. So what I say? Or he said when you say I don't wash a shirt. What can wash him come? Tras I was a more page my dear media commandment. But when you miss moving you are the ancient ideas and the own yet. Into one said the woman so could be office or crana manifested. I don't know why she will so not the end that's all what you wash a shirt I can't shame. Or what's now office or mammy away or interview or to me powers away a bagabo. So what you seen to obey your interview, but couldn't send you now was a quiet befro. Or we are no fracas or you're sorry into me foul. Into be or not, say, or if you tend to, and yes, how, and you supine not come manifest your horn. What do we Juma in ye? What do we Juma and ye? Sir. Sister, I shall about do it. You are behind the dining room. No show about the bull if you are in the bed. Or who's the way aimless? Till was a woo two are brown time on so. Will be two walk with that one thing. If you were for me, I know what be out. What show? Obi to make us a mifia media so from Quan. Min pebagabon biawa. Min po be a tenant commander no go to Fanada Cabisi them. Other ya what antisika drew. Min baby. Min po be what the computer baba them midnight what behind yes come. Debbie, min pebi sakawa boys. And ye will be a quajumano, na sakawa boys you good them, yes she be near yes come. Baby. Didn't go feel ye two them, sir. Bra, didn't say ye 2 years and my minister would subino. It was two. Yes, I the baba sending ma. Didn't tell master magazine what flows soon to me no yajuma. Free hakon, usubana nuntia. Nsokokotono akode papa wo akurase ko hwen konkwan ya nase wo mu chichabi enye komo ene ehuri awon papa no mu chichabi wo wi a wote de papa te da me ho wo betena da me ho fitia no pa ko be bibire wo bebre no de bia wo ne ba nti sabe ma wo yede ne bobra no wonder say mu pesika ntentem mo ni abre o pesika quick money. Adibia so open the quick be the woof. So what you say? Almost no was so money as dear effect. Many so aboam you. Media me po ba the whole of a pa. Did ye so say no wakofa? Until Kofa the so was so soon to me, ya dear. In the console, we said the bay will be to me this can keep on. In some way, yanka youth, yanka. And it's no wonder soon you may person make. Onyame wode niema mi ensa ne bo wiase na wo kotibu ba kokora nso a onwie pay okay amimi ho ni nso bibi amimi ho ni nso bibi your Bible no ko Proverbs chapter 3 verse 10 oh Proverbs chapter 3 verse 19 your Bible no ko was by wisdom the Lord laid the foundation of the earth. By understanding, he established the heavens. By his knowledge, the deep water were divided, and the skies dropped dew. O yusu niema miensa, enu Nyankopon de bo so yini asase. O yusu wisdom, nyansa, entiase. Okay, eni munumu. Sa niema miensa enu Nyame de bo wiase. Nipa bian so opese otena asase su nya nkoma okra na bobra na siwi no sa wukoti niema miensan mu ba kokora untumi enkoyie ma sa wuhunu na ni nyansa enkoyie oni munyansa na woni ntiase so a enkoyie nti e wose sa niema miensan wi e combined together ansa na wotumi afra ho se wo bobra na nyamisunsu wo na betumi yidi wo so de wakonkwagie mu emu ba kokora wo lakia nti se nyansa mu Nyankopon de bo wiase dia e ka ho mu nyame de bo wiase dia no wo se they say Proverbs 20 verse 1 kase ensa yefi wudi fo ensa de ntokopeni di utum ntintan ni nyansa na chese wo bia sa nyema miensa wi wo laki nyansa onne no nsa
Enema miensa Onyankopon di bo wiase. Sa wo like sa wisdom ya, eno na drag wo mo no nsa because nyansa woni. Nti se aka wo ne niema mienu. Ena miensa no so kabo mo na wo be wie pay. So what you say? Nti se Nyankopon yusu this 3 key. No what the boss so ini asase dia. And you know so nipa wo pesa wo say Awurade. Ye bese no say Yesu Kristo nyame ba no ba. Ye ne no bese. No so wunya sadie no miensa yi bi. Nti se wanye bi dia. Ne se wo ya brantie wo ha baba wo ha. Na wo hwebe, na wo ye nsadwea, na wo no monsa. E kire se nyansa na ka Onyankopon nimdie engunumu. No. Wanye bi. Nti ase eni hunumu ni nyansa. Wo nko a wo de na ba ko firim. Nti ma wo nwie peye. So what you say? Nti ye be kanto wo fra jinifo. Because woni mu nyansa wakoti nyansa. Because woni mu nyansa pa nka nsa ka mfa bi nko no da. Nka wi ni koke jot kan shibida. Kan nye da. Ka wonye mpo na nka mpese wakase ma brains kan nye. So what you say? So ne ye chire tnase. Ye chire isi di isi no nsa pe mabu atopa ompem. But ye nchire ye niema ekeka bom ema nipa ebese Awurade eno de ye nchire niema ekeka bom ma nipa eni Onyankopon se eno de ye nchire de enye no eno de de chire nipa yitumi ka chire se be ma de e wo so mu nu bom memanu nti Yesu Kristo ba ya no ya brantie tese wo no nene no bom bi je bites meboa nene no bom wi meboa nene no bom apeteshe meboa mon kan chire no se sa mafo waso wo ba Yesu wo mapa because Mary Magdalene wo gina na so pa wo nso wantuma mfa Yesu anhwe wo hwe nani mute eye na assignment wie nso ne sa di witimi to asofo kra ejaman wo so nkobo no wache do but wo bono na komum wo bono na jin Bible says so ba na okonto na wona na dada wutumi na kondo oba obi timi kase we di asofo yire pa. So what you say? O ma gredi maybe o wose wo mumum na wose wade. O mu refise wose nyame ne kotwusu ne de ne ba. So what kasa pen. Last na sofo we kasa. Wose wo chi oba bi oba be ware no. Eye ya na sofo bi ba no se da bi o yire e wo bono mam. O yire wo bono mam kan ho. Kokofa no ono no se o baby a wadru ndi wonya half cast ezege tese baby ewu ama no obeware begin kra no se akwa we enemies of progress adan menye oba obeware nyame di ne ho afofi ni nyina ne se no usuro Awurade nti wonyame ama na nslepo se satan no usuro Awurade a ko slepo ko fa de yemfa nkukujira ho but na se usuro Awurade nti no kokobo ba e wutie yeso wo yire wo burbe ye friend akuya. And the boys you my babuchi. When you catch and say, I will tear buchi, near catch and say the view, or banner person one and you know, or ye walk as a pen, uncle, and parent. Now, wouldn't say see make up a Brazilian hair. Now, who crossing his son will be the mechi. There be any moon. But will be a tea when a mere Sambrana sauce and ready. Emma ready control the life on Sakoko Boba tea. The hero of Bonum, your friend a queer. Into so a cocoy program, the whole Kuhune. It took a baby busa so fun and numbing so your children standing here. What Bonomemuno? See one call her say or no. One call and so ne Pintimamin Tony and the warrior. Pintimamin to near the warrior. A brantiana bonus or body tea. Can you cry your foot to Cassie when tea? Me say, I think be a mechanical wahad. A home from my family. Ntis me be my no me can. Me experience is the best teacher. No one that's who me person me treat is adiwi. Yes. Nipa nye fro. Woni chia se bre ya boditi. O sha sumade eno nko akora ka yafutu dwane. Yentie. Yentie. Wa sha sumade wo wi ya nso wa sabo niti. E di ni to niti so abo. Nti wo de wa gredi be makora de kote na fi.
So what you say? Nso nema empe futu ni nkyerɛkyerɛ nti. Ukokom si ana na okasasa. Okasa dodo. Ba se obeti me because wo maame no papa fom so ombe ka brabo mu nsam di futu ama wo. Oma fom. Nti ubeto me okoyi hu a no watena si di no wotie bi di abo ntoma no. Nti ukoduru baabi na sai bi yiba no wo yesem we bi di aba na di aba be cover yourself na ase. Anye sa oh boy. Me come chirawo. Wisdom, understanding, and knowledge. Niema miensa. Enu Nyankopɔn di bo wiase. We ba kokore firiman go ntumi. The same thing as nipa also bo bra tia wasi so babawa. Sa niema miensa we ba kokora akotia. Obeye mobo. Sa na me come chiramo. Ai ne binu mo yi wo mo de pikunu. Ibinu mo yi wo mo e di sika me mani sika obedo me. O fish o good sika tuatua obey. Se de be obedo. From so nte woda na chine bi wo nkokere wa. Enu no bi foforo di sika ba. Onye wo yire. Onye wo yire. Se chine se sika ne sa no bi foforo di sika ba. Nti onye wo yire. Kwaje no dada. Nso sansem wo nyina yempeti. Yimu bebre nso wonim onka no korenkyero. Yes, because we nyina mubu ni kohwini. So tare ye na wai, o kyekere ye ne sane. Wa wo matre obi ane ne papa. Ene wanyine drum pempenso bi o metu fo da. O meka nkyero se hwi da because so wodi ko yi mawa. Wo beba be ka kyere nse wa mmone bre yi. Eni ti na wo ma hye wo ma no piwo. Eno nti na just wo nyame di free so ma wansa na wotuma bi wa no akasa ti nipa. Enuntia sa pepepe. Nti me saw me nua wo hwe me ba wo hwe me. De waye wo no e kire wo wieye. Ba bia wo pupi to no da no, wo jeans no ba bia ne to da no. Skinny jeans na a kire wo 90 se go fred aburo no. E kire wo pani yom ba bia du ba kokogina. Sana mpesa mkam kire wo. Jeans na wasese gu kom 77 krama ya wayira no. E kire ba bia wa wieye ebe kokuduro. Sana mpesa mkam kire wo. Asra na wo hye ne tramo na wo hye nyawo ne days na wo timi fa na wo hye wo si kum se funa yeyi na firi mo kire ato na kire no enu na kire wo wieye no ebe ye basa. So what you say enne de wodi memachi ye kan wo so ntie wo be yin nsen to ogu. Yes, wo be fa birth control wieye ne yesem. And you know, last me back at mo say birth control semi and my guess he be free and they say Kuwait. Ever kind sampa Lady Bako was sending me message. Was say mo visa na mo kwaji share mo nsa ho. They say when your doctor obe yama mo to bia wo Kuwait. Ah o person wo koyi ne visa ne free ne nsa ho no. Me so fra me. Na me mfa o contact my lady do. Mo nchiro de koyi visa ne free nsa ho ndam. And tap ansana de beto wato visa na bokwaje di buru nyaman no munkoyi nton kyere usika na wapemu wonu koyi bi fama doctor no wonyi visa no 10 de hyehyɛ mo nsa wo lances no amakwaje na mo fra ne visa mo di buru nyaman no munkoyi na obi ayesa wose up to now ni period kora wonya isra wala me pa ocho misraw se visa ni bi hye won sa ho a enne die wonyame etie ye mpaibo wo se wonya doctor obeyi ye free mo nsa ho ti misram na monye na adwuma meye no enso aba na mametra nkasa sa mu kwa me be ka ho asem no Nyankopon ya adom am yenya doctors ni bi so what you say nti misraw kone kuyi na asundwe mra misramu ada epamocho ne mrante nso a mo so amomen no de waye ho no eso ba na obenya mesi wo wie ye obeye mobo mesi wo beye mobo at the age of 50 ubi wo no kra na unso obi timi bie na no yesi we de ne kasa nye kra unsi yitimi peke chusu se ye pempanimfu bia mo yitimi peke echusu
mfa wo new age mfa wo new age obi ho wanyini soso na adwene na wo fam so what you say see etimi fa nkofo mpanimfo si nkonwa see etufo ne fa wo nka ho no kire se wo magredi wo hu se wo nyansa ni bi wa brabo nyina ye nkoboro ne nkopemma de waye wo ho kire tuban ikuta de waye wo ho kire se woni tira woni nton de waye wo ho kire se wudi atoro ntoro eden wo ketere baso de waye wo no ese mu bebiri mu de sisimuden ni bi da bi kesana nam na mo de pemma na mo je wo mo japade ni nyina no so wutimi ne dade a obeyi wo japade na ma bi so sabi preja se bi jimi no mo de sisimuden e de wo musika ma nkofo ne wo mo japade timi tena living e hwemrewa e tena se for so long wo nyata nkura no akudidi wo wi no de sika beto range over makwabrane akola ketua ni nyina no so wutimi ne da unzo we aimless ewie no ne asem ewie no ene asem nsem bi se ye ka mo mpati empare me se me di asem yi beti na me de me ka kire de wo waso no unti de honhom ne kasa kire asaf wo wunnie so kokohye wo ye papa wo so wo hwa wo ba na mo makosai no edua odum se so a ye tenetene no se wo jai mani nyini be yidutan a age sa wo de dom ene akuma eno so nye easy nti sabre ya wo hu se wodum bi fifi no fa nhoma sosom na tenetene dua no anye sa de benyini be yidutan a wo be ye mobbo edna metia no ma na me baba kwafa toy ade enam se ade ne kuta me hwe ye gan toy ni bi na se gan toy mo ne ye ofia obi kuta gan toy ofia obi okuta gan toy chese wo practice no de akoso regular one me could say my susu jamu na me se wodo dai obi ni wo de gan toy echi toy de dia grow me ma bra mani so ha no minimum America hanom akola bi dia atio gan toy jina bonti dia grow police man tio so tan o se akola na tete ne yekohwe mu na ye toy tio 11 years kid ye kuno to chere abruchira eba news good morning and say world news me share bi pauni akola 11 years me bo meni na misu akata mi akola o ukuta toy tio edidi agoro police ni ne si akola na yitio wa bra sa akola yigina ho di na agoro o ma tio so tayi e ko he toy tio ye nto etio toy Satan wa ye crafty pa obe mo tutu waje me yo say toy odi sie tutu wan hwe ya to yere nche meto no sa toy mi ka be kira wo obe timi sore no obi abonti wo kututu keke akata fu ine bahud ontumi nyina ho mi timi de me mai du ho no akola ni timi de wo mo drive o mo kan ka keke kasa ma de neighborhood ha se me ka chom se na nsa ya mitako deeper life for no mo south side ti se me drive ko na me nsu gudem nyame ne di nipa ho afofi ye tu ankola ne sema se dia ha no musi drive kora na hai me se di wo mu careless driving pa enye komo na wo ye hu se wo free suburb neighbor wo driving kora mo mu hu se wo free suburb neighbor wo ibi twa hye wani se sia so what you say nso ye kwa ye ti da se brewa ne me ye kora so wo koto gan aseto e di brewa ba so nsie tutu me bo usu nsie tutu anything wo koto gan toy ti me hwe mo nam se na ho na koto toy because me nto toy sa ofia na toy me nto ke be ye book wo bible na wo be he ade me ka se me ye Lagos o mo hyehyɛ wo bo so de build ade na Lagos ti wo no akeka bom na wo de build ade na ho na koto tuo no ba ye me ji ye no ma be hide no me dem ha me pekon bi aso bola fo iba na de am mo koto ache 11 years kid itiu odidi agoro toy gado toy gun police ni ne se akola na yitiu obetretelo akola iso nyini honto se wa 11 years o ma ni tiu so den okunu eni be bi o hono ma Satan wo ye crafty o se nkola ne be nim tiu to kora nsa no before mbenya regular one wo nim to ankasa wo mfomo wo poma tiu ne se ni wo to a nti ya shada yitu ne toy ene ye de ho mboba aka ho which is say foam
so to enkum nipa omunim se Satan e de ma wo ma na sua se di sititu nti so nya regular one ni bi no kose de baby yi situ to na ye de ade ni se wo pow what the glasses ni sha ni se ye ni gira ho no wo tutu na wo beti pow professional pa nso no nguta regular tuda toy na training ni sa nti mo te da se bra no mo nye sika mo de mo fanya mo ko chia toy bia na mo tonton ma mo ma no eno na ma wo mo nyini no ba bi o maduru no eno na de wo ma yesa toyo mi se mi shimfiri mi banesem fefefe o se mama so di sie na mi se hwe na mi so wodim eturu bi o mu ye bibi na hwe e signal me beka so bi kasa bi masum ka kodemo bibi si wo dem o se meduru what are you doing my people buying what are you doing ma checking them ho ma petro bibia bibi en escape mi o amechu sesia first no mo ya na ni bibi o am o mu di me hunu ba se se mi kutu class obi kasa tere me se ka ho kodem ko ya de ka ho ko ya de bibi o mu di abro ka ko ya de nti me ba ba tu so sesia so what you say when you go be drive for you to check them nti wo mu ntumi escape bi o do escape akwa so what you see ti mi sraw me pamocho awofo ye tete da chimpanifo nti uba na 20 years na waja ne rasta to set something okay na something ne de na ya honhom nso unyame de man no eye unyame honhom nso o de man for reason unyame honhom o de o good thing so eye unyame honhom kuchicha ni nyina to na boy ni ku yine you ti se Kristo ni you ti se Kristo me se me de shame my first no papa do moko you o boy na me chi o me se mo me trans obi anko yi ne ti fi de confirm boy to that just me mom no we didn't that's it no me so do ankola ni 3 ye be kire wo mo nkola wo bi nyina be eni ti me sraw pa ifi ne kru ne pouch hwi yi no mo nkono bi afa a boy anto ni ti so ebi agena wo de aboy ni to mu yi different me mpa boy ampa wo mo ankasa kotena se wo yi ni ti na pra ho asem de aboy koto akwala no ko mpeno nti de bia wo yi ni ti se Kristo ni nso ne Kristo ni ko baba shop wo ko he e tena Saturday nkola ikwa kugu ko hwe yi a Kristo fo di e tena wo ma no di o mo baba ye nti so wotima usa no wotima papa ya boy tiri wo tena se wo duru ba bi wo be sha so ma de wo be sha so ma de tutu ne pansa to ne to bet mum pansi ye de boy sisi ye de bet boy sisi we de boto ye de yeto ne yi to si wo si ye de kire na chensi guye kom obu okwa no sisi de se oso wo ye boga ushia me Ghana wo se boga we ye boga ushia sa brante we no free play musia na maye nti jai oso wo ye boga we ye boga ukofa bola na de wako fi so di mu ya ko ni fi no ko hene de se e what se bola so what the apple and the drugs or shibi bubi shibi o daisy papa o mo na o mo painkiller o mo timi kekan duro bum no daisy no hye ndem e ya ne se wada oba no waburo nti no hye ndem wada no koko he o twetwe ne be ma wo dem koko hye wo baba no wo dem ho wakoto machine ye de fa ye ho wa plug wote hwe akodem koko he woni so ade that impany na me ka kira wo fo he enkola ye do ma ba wiase ne yekobu ho contact na awrade eni nti wo de emfanya misuru ntito ba no ne mani nyini na woni na ntena nsadwa so nwensa woni na nam no wato ka mu a mo hwe ma na hwe ma ne to ne ka kira wo ba no so won so nhwe bi na kira wo se di si no oba da ba de respect kira wo mo sa na wo wiye ene yesem na da Yesu beba so no obebusa wasem na se obetube yi ano a medie makasa wi ma hohoro me nsa firi moja sa wo de sa suba wo be ko wu ba ndi wo di asem sa pepepe na pro
Sorry, I sorry. Yes. Suppose someone is a who feature the friend. Audio Jungle.